Dahil mga rod, tinapili tayo nga surat nga may drama. Aga po kaya ni Nana Konsensya iti Cagayan. Sagudahin nga rod ti surat ni Nana Konsensya. Dear Cousin, sagbay man nga inakbinsa-binsayan ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Kaya inakpayan pagkidawan iti pamalakad yo. Idanon ko man tinabara akablaw ko kada kay amin nga agserserbi di Tanemars Studio. Kastamit ay nakablawak, dagiti padak nga agbibuya kan dumdumngeg. Nang runa ka dagiti sponsors yo. Ilinged daklatan itinagan a konsensya wenno mabalindak nga awagan itinana konsensya. Tubo ken agnanaed ditoy probinsya iti Cagayan. Ngay iti agdama ken addaanak iti parikot iti biyag kakayat ko nga iburay kada kayo. Nabayag panawenen nga baloak. Dakda kami laengen ken ni atong nga kakaisuna nga anak mi alalaki nga kadendenak. Tatay inauna nga anak mi babae ket naikamang ija Isabela. Adameten asawa ni atong kasinyong isunalaeng ta kakaskasarda idita nag-abroad ti asawa ng anime. Ket sipo di din kasla agbibiyag abaro ni atong nga anak ko. Nga ori no naduktalak ti mading aramid na anyat mading aramid na data mapanmangan iti atang na SM isuna nga rumaman iti atang nga para kumakadagiti natnatay. Nga dahil na rason no apay nga naaddaan na kami a pamilya iti nakaamamas nga pasamak iti biyag ken nakadagdagsen a parikot. No kasano nga daang kami itinadagsen a parikot dahil taman nga rod tinak inuten nga isalaysay. Panawang ka ba'y nanang? Ne, nakaarwat ka mat, nakarubwat ka mat baraw, papanam. Dala papanak nanang. Amuyo mat. Nga niya. Kadandanin iti undas. Dandanin ti piyesta ti minatay nanang. Ay. Dahita ka manan si kaatong. Nanang mat. Ingka man rumamanan iti atang kasta. Ay, isarding mo dahitan nga aramid mo. Sakbay nga maladaw ti amin. Ay, agbabawi kan tulaan no maamon ta asawam dahitan nga araramidem. Ninanang mat. Kataanan kay manan. Kasano nga maamuan na no awam mo ti mga ibagaking kwa na. Da kayo ano ibagayo. Ay di nakasubsubukan na kasta atong. Ano sakti mapunuan ibagak ka talaga kinimay. Ay gisaan nanang. Amo yung mat nga italayang mat nga nagkahiligak iti atang. Kudaapin nga men. Kung ano mat ka da asawa mo. Iso mat ti iso mat nagrugyan na nga at nagkahilig ka nga mangan iti atang. Nanang, adag pa'y suasawak ang awam mo dito. Amo yung nga pinanawan na kadagos, kalkalpas mila nga nagkasar. Tanapan mo't nag-abroad. Uwan atapan panunutin na anak ko, ti pasakbayan yaw, kanti buklin yun to nga pamilya yaw. Aganos ka kumamot saan nga gaputawan ti asawam dito maarhamid mo dagitan. Apay, di ka lang maka-anusain, di ka lang makatiisain. Saan nga rod nanang? Amuyo mo't nga lalaki Ay, uray mo't day di tatang. Mahilig mo't amangan iti atang. Ay, saan mo kumatuladen ti amam? Ay, nandetat na at katayan nan. Nakaisagsagmakan na. Saan na kipatpada nanang? Slayo mo't lebagbagang matayak mo't gapo iti dating aramida. Ay, kitapin namin aramidem day ta anak ko, delikado day ta. Umuna launay, madadail ti relasyon nyo iti asawam numaamuan na day ta. Ay, alawon nanang, isarding kong tumot, into nagawid ti asawa ko. Nagawid to ni Mayon, ipamaysa kon to ti asawa ko. Itatawan pa isuna,
Agad, gundawayak ananang. Aniya, ay nagluko ka. Magpanawang ka pa nanang. Ay, salbag nga anak. Nga dahil samot paparam kumpad, atong. Ay, si kagayam kumpad Butch. Nay, nakaisputing ka mo't kumpad. Uwan, dalakad ko Amo mo, dandanin ti undas. Amok man daytan kumpad. Ingkaman rumaman iti ata ngayon. Uwi na kumpad. Siyempre, amo yung mat. Awa mo ti sa bali akanak, no di atang lain. Ay, kita, uwan mo't kidi Ang sa amo uday Bakakit no agdiwig, tangiwat mo. Ha? At mati kamot kaneta kumpad. Baka amot no aggusing ka. Ay, saan? Alawag nga rod kumpad. Ilalaing mo lang Maawatan ka mo. Tawan nga rod, ti asawam dito Isungain ka pa lamangan nga rod, ti atang. Sige kumpad. Lisa. Ay. Uy, atong. Si kagayang. Uwan, kas nagtulagan ta. Umayag dito balayo, itikas nga oras. Ay, uwan, eksakto ti sangpet mo. Nakaturugin dagiti anak ko. Ha? Nasayaat no kasta. Sumalay ka karutin. Sige. Agin inahit ka laing. Ha? Amangan no makaring dagiti anak ko. Uwan. Agin inahit Sa dino ka diti silid mo. Sadyay, umaykan. Agin inahit ta. Sige. Nailak konti ridaw. Sigurado ka? Saan nga makaring dagiti anak mo? Uwan, saan? Ulit yung matitisilid ko, itisilid ta. Agyaman atay may ka. Agyaman tatinongpal mo ti tulag ta. Kat siyempre si Kantupay. Anya nga ron. Kit, sika ti lalaki. Pasensya ka na. Siyempre, damo ta. Siyempre, jak pala mo, teramitek. Kasla ka lamit lagda damo. Sa bagay, kasti ko nam, awan pa iti asawam. Uwan, awan pa asawam. Kit siyak, balo Kita, agyaman ako ta. Kinayatnak. Siya kiti nagyaman at kinayatnak atong uri no balo Kinadan anak ko. Ay, apay ko mga saan ka akayat. Nakalaplapsat ka. Uri no balo ka kinadan anak mo. Langam ti preskong sabsabong. Nakabangbang lukapay. Lisa. Deta mo ti nangayayataking ka. Nalaing ka sumao. Kaya't ko di kati bagbagam. Isungan, insaganaak ka talaga. Ato. Insaganaak mo. Insaganaak iti panangan ko iti atang. Ha? Umayak mangan ti atang ko na. Apay mat atang. Kasla atang Siyempre, awan ti asawa mo. Ket, natayen, saan ka di? Uwen. Ket, awanin ti mangmangan ka dayta.
Isu nga atang ti awag na dayta. Tanatayen. Dito mang mangan ka dayta idi. Saan ka di? Nalaing kagayam nga mga rabak. Nalaingak pa nga mga ti atang. Ha? Nalaing mga ti atang. Italaing nga maramanak ti atang. Ti agpay-peso nga atang, nalaingak. Ngam dito nga atang mo. Italaing nga mapatasak. Ramanak man no naimas ti atang mo. Lisa. Sige. Ramanak tumot ka. Ha? Wow. Mabaling ka din nga ibabakon. Deti short mo, ken pantim. Deta pala short, ah? Niinutom mo't atap na datril na. Wow. Kitaik man deti atang mo. Kaya't ko ti kastoy ka. Ti anya. Deti masurprise ak. Italay nga maamuak. No anya ti atang nga ramanak. Wow! Wow! Oh, anya? Linapet. Linapet? Apay mo? Basta. Linapet tila nga na. Medyo light brown. Si kamat. Indilig mo pa iti kangkanan mo deti. Ket siyempre atang nga. Oh, wow. Wow, tagsayang dito yan no awan ti mangmangan. Sayang dito nga atang no awan ti mangan. Palubusan ang amangan ka dito nga atang. Lisa. Sige atang. Linapot nga agpaiso. Anyan na samit na. Atong. Nagimas na yung atang mo. Nagimas na yung atang mo, Lisa. Atong. Pinaragsak na kita nga rabi ato. Ure mo siyak. Pinaragsak na, Lisa. Nagimas tupay ti atang mo. Ure man bakit di rinabiim nga ramanan ti atang ko. Ken ure man di pagbalinentan nga saan nga atang da ito eh. Ha? Nga, si kantulaingin ti mangmangan ka da ito eh. Kasanong oro di asawam. Natahin di asawak ato. Siyempre kahit kumutiag simpamanin. Ha? Kahit kumutiag da kasukat di asawak. Nakatakta ko na ko iti biyag. Sabi ko mata, si Kanday Chay. Agden natan, atong. Ha? No kahit mo agden natan. Yan tanga adan na pasamak ka data. Kinan mo ti atang ko. Pagbalinenta na formal. Mabalin, ikalay sanak. Lisa? Ha? Apay nga naklaat ka? Alis to nga minti pasamak. Naminsan pa lang nga kinang ko taatang mo. Agasawatan. Anya ka diti plano? Mabalin nga hinay-hinay lang. Dumanon tanto ka dayta. Adatametan iti usto nga edad. Ken kasapulak mati kabadangak kadagiti anak ko. Uwin,
pagtulagan tantong saan nga ita. Panunutek pa nga nalaing. Ibagak to, no kaano tantong agkalesa. Talaga? Uwan, Lisa. Ay, agyaman na. Atong, agyaman na kung nagtupay. Kung nagtupay nga po, di pa nagayat mo kaniya. Uwan nga agpay so, Lisa. Ipatpatay kamit unay-unay, atong. Ipatpatay kamit unay-unay. Sige. Ang saan ka mabaling na umyan ita? Ha? Saan ka nagkawawid, ha? Awang aming kadwan ni nanang ko di balay. Baka sumro iti sakit na. Awan ti kadwan na nukwa. Ay? Ala sige. Ito naman minsan, itugot mo ton nanang mo dituyen. Kasi tumatlat pagtungpalan na. Uwan. Sige. Sige. Basta agawid ak ita. Panawang ka pa nga ron. Lisa. Bye. Ada ka mo ten baraw. Uwan na nang. Ay, naaya. Kastoy nga oras ti awid mo. Adala na pa namin nga rod kini kumpad boats, nanang. Kumpad boats? Nakitak ba di kumpad mo nga boats? Nga limabas dito'y balay. Ha? Ikwa. Imun unang amin nga nagawid. Naud-udi ak. Ay, naaya. Baraw. Sa anak nga mabalin nga paglibakan. Siya, nanang nak. Amo ka unay anak ka. Amok no agul-ulbut ka. Nanang mat. Ay, naisarding mo dahitan baraw. Napan ka man nangan ti atangan. Kastapay lat aramid mo ide. Halos tinawan nga kasta no undas. Iranam matimangan ka dagiti atang. Nanang, dinaklamawatan ng lalaki ak nanang. Wala nga madidahita anak ko. Makunsensya ka kuma. Kinimay nga asawam nga agtabtrabaho di abroad. Malawan nanang. Isarding kunton. Ito no sumang petisyon na ito nagawin. Naaya barok sa kantulag babawi do awanin dalatahon ti amin. Ay wag gayam. Nanang. Nagpawit ni May. Awagan na kakano ang nakaidap mo ti cellphone mo. Iso nga siya tinawagan na. Nay, inkanto ano alain nitong bigat ti pawit na. Ay naaya. Di ka lang makonsensya kin kuha na. Awan ti kamalay-malay na nga kastatir aramidem dito. Saan nalakit di maamuan nanang. Awan ti madi nga reknana Kung nada nga ron nga what you don't know won't hurt you. Saan ka di? Ay, tilada nga mom. Tilada nga saw-saw. Agbabawi kan tulang ata. Ala, nga ron din, tinakmaturugan. Alawan nanang. Unay mo't ninanang. Inakla maawatan. Lalaki ak. Adamot ka sa pulak. At kasapulan di bagik. Awan mo't ti asawag dito. Kundawayak ah. Naisarding kong tumatan. Ito na makaawid ni May dito yan. Rumbar ka manayin, atong. Una nang. Wala ta nakarubwat ka manayin. Bisperas ti undas ita. Kitanya ko ma. Nagdalos di kampusan to. Kabaring no, ada makita nga nangyatang da ramanak man na. Ay talaga nagluko kan. Ay. Sika atong. Sa mo nga pag-aayaman dagiti babae. Ay, madidayta nga aramid yung anak ko. Dakas dayta. Dakas no, nakadadot ti mga aramid ti kastoy. Halos amin nga asawa dagiti adadya abroad na nang kastoy ti aramidin da. Nawal lagi diti agipulpulong. Awan ti madi nga mapasamak. Naurnos latat pamilya. Iso nga saan yung bagan Di taklam ang awatan. Sikape nga nanang kumad. Iso nga rod nanang nak. Usaan nga gaputan nanang nakakit kanunungak dahi tangan aramidam. Gaputan may saak mo't idi nga asawa amok ti marik na ti asawa apaman nga maamuan na dahi tangan aramidam anak ko. Ninanang mo't nagadumang nga sa unan. Mala isarding kunto kunak ma. Isarding kunto na agawid ni May dito.
Ay na, isarding mo itan sakbay nga maladaw ti amin. Amangan no agbabawi kan daw. Oh, talaga pare. Kaslali na pet ko nam, te atang ni Lisa. Wen pare. Nakimas tupay. Ket, iso nga nakarubwat ka, yung kaman kinkwanan. Ay, saan pare? Anya? Isa kahit mapanidyahin. Kaya apay mahit. Ibaganamat nga sa waik pare. Siyempre akit jak ba din bagang at asawa kon. Ay, naglukaw kan. Iti kahit masawaan, nagulbud ka kinkwana. Uwin pare. Kasi siyempre, umanay tamaminsan nga marabarak ti atang na na. Ay, kay papanam nga ron, pare. Kit inakman rumaman sa bali na pare. Anya, adaman sa bali nga atangen, nga nakadasar, nga mabalin ko akanen. Ay, sa bali man nga balo dahitan. Uwin pare. Ay, naglaing kamutin kumpad. Kasta lang nga talaga tinadiskarte. Kawan awan ti pagbalbalinak dito yung saan ka na diskarte. Awan mo't nga rin ti asawak dito eh. Saan nga kas kada kayo nga, kadindin na yung asawa yung. Wag laluking ka. Akit maawatan na kuma. Tawan mo't ni May dito eh. Isungin nakpala rumaman kadigiti atang Dagiti awanen. Gaputan na tayon, dagiti mangmangan idi. Iso nga atang itan. Ala, pare. Ganandag ka Baka maamuan ni May. Kinabagan no makatuknukat atang nga isot pagdiwdiwigam. Ha? Anya pare. Basta inka. Agan anad kalata pare. Agyaman nak atong. Awawan ti agyaman na. Siya kiti agyaman, Brenda. Palubusan nak nga mga ti atang mo. Anya nga atang? Dahil dati nga kangkanan ti asawang. Nga pimusa yan. Atang ti awag ko ka dayta. Oh, sakto. Bisperas ti undas. Saan ka di? Atang. Nagalas mo dayta nga awag mo. Naimas ka ti atang. Mabaling nga ramananan. Gituin. Pimayag akmutin. Aramitin ti kayat mong aramitin kanya. Atong. Iba ba karutin? Wow! Apay. Patupat. Anya? Patupat. Anya patupat. Deto'y shape na patupat. Tibak awag na dayta. Tibak dayta ususarek. Ha? Kaslahugis patupat gamay. may wow, mabaling nga ikateten neti ukis ti patupat mo, Brenda. Ano nga patupat ti bagbagam? Basta patupat. Dati at atang danukwa nga nagsinan cone wino triangle. Kastoy. Tibak patupat ko na. Ikatekon ti ukis ti patupat mo, Brenda. Ay, wow! Wow! Patupat nga agpaiso. Napurpuraw ng linapet. Hanya? Basta, kanig dati atangin. Mabaling, ramanak. Uwen atong. Sige. Dito. Atong. Atong. Naghimas dati patupat mo, Brenda. Atong. Atong. Brenda.
Naladaw ka manan, sika atong. Nagkabuang malay. Katawag-atawag ni may nga asawam. Taday ito laing mat nga oras, nga mabalin nga tumawag isuna nga usaran na ti cellphone na. Sakit, isot kaawan mo, di balay. Di ba kanta cellphone mo? Ay, nalubat kami nanang. Nalubat? Baka mat inidip mo napan ka man nangan iti atangan. Saan na nang, ma'am, tatawagag tulatan ni Mayon. Ay, naaya anak ko, baka makadlaw da ita asawam. Ay na, agbabawi kan tulaan ko na. Amang agasangsang pa, kasta pa later aramidam. Mabayag pa nga sumang petisuna nanang. Dahil tati ko na kanyak. Amangan mo't do ko na nalaing Amangan sorpresain na kagayam. Saan mo't siguro nanang? Amamok ni May, saan nga mahilig iti sorpresa day chay? Kaya di kayo madanagan nanang, ibagakmat nga, isardin kunton, into no agawid ni May. Ang imitang awan pa yakit, kung tawayak lalaki ak garod, siyang kaibagamat day ta. Ardong ka nga talaga. Na Diyos ko makarmakan tulang Ay, deta ti magbagaking katan, tandaan am ti saok. Amin nga madi nga aramid, adda karmana. Agsubling to king kadayta. Saan nanang? Basta, saan da kapag danagan? Kas ko nakakanayon, lalaki ak, at dadigiti kasapulan ti bagik, iso nga awatin dak kumananang. Unay kan barok, di ka lang makonsinsyan. Anya ti ko na, kumpad. Patupat. Tiginan mo nga atang idirabi Uwan, kumpad. Gato. Kaugis mo ti patupat. Dati ukis na. Ay, anya. Uwan, tibak di jay. Sinan patupat mo dati ugis na. Permit ibas ti patupat nga kinang ko, kumpad. Ay, sana all, kumpad. Apay, di ka di makarkaraman ti patupat nga atang? Saan? Saan ka di nga patupat dati kang kanam gani bakit mo? Saan, kumpad? Anya ka ron? Baduya, kumpad. Anya? Baduya. Uy, ay nakalalanit nga baduya. Ay, salbak. Pagdigusin mo kami na. Pagkawkawin mo kami na. Ay, uray. Uray digaws. Kasla baduyan tulat ta. Nga nakalalanit. Malapanawang ka pa nga ron. Kat inak man rumamanin, kumpad. Ay ka man ramananan, ti patupat. Ay saan Saan na mabalin nga mamindwak ramanan, maminsan laeng, kumpad. Madi. Maminsan laeng nga kanik ti atang. Tapno iwas gulo. Tapno maiwasak ti panagdiwig nga kunada. Ay, inkakaruday. Kat umapapalaking ka. Anya nga tamanan nga klase ti atang nga maramanam ita nga undas, kumpad. Dahil ti pagmayatan na, kumpad. Sakon tula maamuan into no makita ka mismo dati atang. Katita, jakpay amu idinilisa, linapet, may kadwa, idirabi di Brenda, patupat. Ita, ni Shirley. Anya, jakpay amu maamuak to. Opo. Ti amok no saan ka matuloy yan, ato? Ay, mabalin ka di, Shirley. Nutulag-tulag. Ken, mailiwaking ka. Kasano ka? Nagpatingga talayang iti lips to lips. Idi nagkita ta. Ket siyempre akat adata iti publiko ng lugar. Ang imitahan, adakan dito dagus ko. Mabaling nga rutin. Wen. Wow. Makaramanak iti atang. Maramanak ta atang mun, Shirley. Anya nga atang. Basta, deta atang. Deti kang kanan, deti asawam nga natay. Atang ti awag ko katay ta.
Anya, tilada ka mo't atong. Saman, mabaling ka di nga. Kita ekon, detaatang mo, tapno maraman akon. Sige. Okay, yes, dito yan. Wow. Oh. Nga. Apay, pinaglaat ka ato. Dito ti atang mo. Wen, anya ka ni dayta. Busi mo dito eh. Ha? Busi. Anyang busi. Dito pa price. Ngayon okay lang. Kahit ko, uri no bimusi na yung atang mo. Kanik lata. Ramanak lata. Atong. Shirley. Uri no bimusi. Dito busi nga atang mo. Naimas lata. Atong. Busi pa more. Agyamanak, Shirley. Agyamanak met atong. Ito no rabi imanin ha. Ha? Anya? Kanem to manin dati busik. Ay. Dangamin papanak to no bigat. Dito no maminsan nga bigat. To no maminsan nga aldaw. Ay. Dan to trabaho. Kaano nga rod manin? Awagan kan tulata. Awagan kan tulata no kaano nga ada oras ko. Talaga? Promise? Uwan. No kayat mo. Agden natan dito'y dagos ko. Ha? Anya? Awan met dito'y di kita anak ko. Adada di family house mi. Nagabangak dito'y nga puta. Asidag ti trabaho. Ala, tapno no rin na. Bi nga kanin dati busik. Atong. Ay, tapno ka na. Kumit nga kanin data. Data, suman mo nga. Balangkoy. Medyo alanganin ti kasta. Ha? Awang aming kadwa ni nanang ko di balay. Kahit masakit ni nanang. Ang mga no sumro dati sakit na nga awanak. Madi. Pang dua tao matla dito eh. Madimit no kadinatan ni nanang dito eh. Kahit anya nga tanong siyak natan tiyo may makiden naking ka di balay yung. Ay saan na mabalin? Saan? Ha? Saan? Basta. Panawang ka pa eh. Basta awagan kang tulatan, Shirley. No, intong kaano ta nga, agkita manen. Sige, promise mo ha. Promise, Shirley. Ay. Oh, busi ko na, kumpad. Uwin, kumpad. Busit inaramanak nga atang inirabi. Ang yung kinang ko lata. Ay, sayang. Atang na dyan. Naimas mo lata. Ay, imbag ka pa Kaya, imbag ata di agreklamo. Da kita nga balo nga. Tirtiraim kumpan. Saan? Nalaigak mo. Iso tibi pagmayatan na numaminsan laeng. Ngaramanak ti atang da. Tapno awan ti problema. Tapno no ammo da adagos. Nga sa anak ka seryoso ka takwada. Tapno no, sardengan da kon. Ang deti may isa, sino? Deti mo na ni Lisa. Kaya apay. Awag. Ag-message pa Pangpangtaan nak. Anya. Tirong-tirong ka no, dagiti kakabsat na. Nakabalod kan pa iti may isa, ta nakapatay. Kahit anya ko nada. Kasi hanhantingan dak ka no. Ang di damat amot balay ko. Di damat amot balay mi. Saan ko ba't kayong bagatipod nung anagang ko? Kaya anya nga rudan no makita da ka. Samot siguro. Sipot-sipot akin mauman tulat ta dahi dyan nga Lisa. Makasapol tulat ta itimang seryoso king kuana. Ang siyak, sana mabalin, damat asawa ko.
Iso nga liklikak lata na. Iso't pagmayatan na no, sabali nga atang tiramanak. No, awan ti seryoso unay. Ay, ala kang anad kalata kumpad. Alawin. Sige, kumpad. Jesus ko. Nahi, alak ko. Apay kumpad. Kasla ka mo lalakakita ti alalya. Sino na kita? Kitkitam. Ni Lisa di jay. Adda kapsat na. Diyos ko, nakita na kon. Umay ta dito yan. Kumpad, panawang kamay. Lugalak ni motor kon. Diyos ko. Ay, sige. Paspasa. Asidigdan, kumpad. Uwin. Unay na ito yan nga napasama kay kabaraw. Ay na iya. Natitikong ko na kengkan. Ala, lumabang ka baraw. Agriin ka na. Ay na. Diyos ko aya. Unay na ito nga napasama kengkan. Ay, dati doktor. Mrs. Doktor. Lading itek ngem. Masapo la maputid dagiti dua asaka ti anak yo. Anya. Nakaro ngamin ti nakapamayan ti dua nga gurong na. Nasken nga maputid. Tapno nga saan nga gwaras ti komplikasyon, Mrs. Ay, doktor. Ay, ganti-gayat yung sawon sandon nga makapagna ti anak ko. Daksanggasat, Mrs. Kim Santon. Ay na, Diyos ko, ay. Dok, aramidin niyo ti amin. Ti pagsayatan ti anak ko. Basta, saan ko mga matay ti anak ko. Ay na, Diyos ko, ay. Atong. Nakalasat met di ni atong nga anak ko iti panakadisgrasya na kasinyong no pay nakaro tanaputid kinasapulan nga put den dagiti nang taming keng kuanan dagiti duwa nga gurong na ket saan to napulos sa makapagna sa napakaruan pa deti deti rupa na nga urela nagdiwig gaboy ti pa nagdiwig ti rupa na iti pa naka-aksidente na kasla di pa yan mailasin ti lang ti anak ko nga iso ni atong nagawid met adagos ni May nga asawa na manipo di abroad apaman nga naamuan na tinapasamak ngem saan nga amo ni May tipudno nga napasamak kasi nyong nga na-aksidente ni atong bayat nga itartarayan na deti atang nga mangkamkamat kenkwana saan napulos nga amo ni May nga adda mading aramid ti asawa na idi naiyawid min ni atong iti balay mi nga naka wheelchair makasaumot kiti basit nga marigatan may garaw naman dagiti duwa nga ima na ngem di kiti saka na saan nga talagan nga awan baldado piman anusan ni May nga asikaswen ti asawa na ta saan mo ta makagaraw ti anak ko no awan ti mangtulong ken kuana ala kaadum ti mangan lakay tagpapigsa ka nagkasti mo tinapasamak ken ka ala nga ka nasubwang ka man tinto na makapangang ka lamarang kanton nasukatan ka sa tanto maturog ken imasahe kan tupay no kayat mo
Kaya ka manak. May bakit? Saan ko nagsasao? Inumak. Ha? Mawawak. Anya takmawat? Mawawak. Makarinumak si Dangom. Ay, danom ka no anak ka. Makainom ti Dano. Ay mo nagri ka. Maligatan ka pingagsaw. Anya napsukan? Dawit. Well, tunan. Sige. Ala, agpalpa ka karon ta. Matanda malabaran ka, nasukatan kanto. Imasahe kan tupay. Kahit mo imasahe ka. Well, gawin, bakit? Sige nga ron. Ay, naanak ko. Mangang kamutin, ta siya kung timang bantay kinkuha na. Hindi kan sapay na nga, May, anak ko. Agyaman at nanang. Nananusan ta ko mati asawag. Amo ka basol ko tinapasama. Ay, apay ko mga basol mo, anak ko. Saan mo nga papabasulin, tiba, game? Kumanusanan ka nag-abroad nga dagos. Nakumagdindin na kami. Ang mga nusaan ko mga nadisgrasya. So nga basol ko na. Ay, saan mo nga pabasulin, tiba, game, anak ko? Awan ti basol mo. Aksidente tinapasamak. Di tayo amon. No mapasamak ti aksidente. Winilanang im no adda ko maditoy. Ang mga nusaan ko mga rimoriso na. Di tayo mo nagbaliw ko matinapasama. Saan ko mga putod na kanisakan na. Sakit ko na ti doktor na lang nga. Nagkal ti posibilidad nga saan na kon nga. Saan kami nga agkaanak. So nga makonsensya ang nana. Ay, saan ka makonsensya, anak ko? Siyak ti makonkonsensya. Anya, api makonsensya kayo nana. Ha? Ay, basta, anak ko, makonsensya ak. Ingamin ka siyak ti kadindin ng atog dito. Diyak man lang naigawid nga rimwar ka na iti nga panaka-aksidente na. Awalat ta ti basol yung anak siyak naging basol. Basol ko na api ngamin nga kakaskasarmi. Nagdesisyon nga nag-abroad. Imbes ko mga nagdin na kami pailaeng ta nagkaanak kami saan. Diyak pa kami kayo tagkaanak hindi. Kaya't ko laeng magkamakaurnong kami nanang. Uwen, saan mo pa basulin tabagin? Nala, ikamanganin anak ko. Inkan, ag tinulong ta. Ag inanos tayo anak ko. Para kini ataw. Uwen nanang. Atong. Ay, may. Inakbit mangan. Kadwa nakabala ni nanang. Labarang kanton. Sukatang kanton. Masaying kanton. Uwen may. Pakawanan ako, ma'am. Awan ti basol mo atong. Siyak ti kang basol. Iso nga saan ka kintaw ti pamakawan ko. Basol ko. Pakawanin ako, ma'am. Bahayat ti panaglabas dagiti aldaw kasin yung nga may imatangak matangak ti kinaanos ni May ken ni atong nga asawa na. Bahayat nga mangmangigag ti panang pagpabasol na ti bagina iti napasamak. Ad-adda nga makonsensyaak. Dagiti gundaway nga makaibagbagaenak ti pudnon ken kuana. Makaibagbagaenak kon ken ni May ti kinapudno. Nga ti asawa na nga iserserbyan na nga anusan na nga pakpakanen, digdigusen, suksukatan, masmasahyen.
At dadakis nga naramid na. Nga isot rason pa no ape nga na aksidente isuna. Agim kasanok nga ibaga kit anak ko ni atong. Kasanok nga ibaga ti pikinapudno no amok nga madadael. Wenno mapukaw ti panagayat ni Megan kuana ket panawan na ni atong. Ket da kami tulaengen ket sak tulaengen ti mga asikaso ti anak ko nga pimpiman. Dahito nga rod ti problema kasinyong makonkonsensya ak kayat ko nga ibagang numanin nagsanudak. Nadagdak mo ti problema no ibagak kini May. Tano panawan na kaming agina. Siya kun ti akin kargo di kun siya kun ti akin responsibilidad kini atong. Anyan ti rumbe nga ramidek kasinyong ipudnok ka di tapno lumag antiriknak tapno sa anak ka makonsensyan nga kanayon. Bueno baybay aklatan. Anusa kon ti inaldaw nga dududugen nak ti konsensya. Tapno laeng nga dakadwa kabadangak nga mga sikaso kini atong. Tulungan dakman, iwanwan dakman kasin. Kat dahil nga rod ti pagibusan ti surat ko, kat namnamaek nga adda maitedyo abalakad kanyak. Sapay ko matamalawlawagan ti panunot ko. Iyon na kung ti agyaman, kadagiti makaited ti balakad, kat agyaman akmet ken kakasinyong, ti anos mo nga nang urnos, nang ibasa ken nang idrama, to'y pakasaritaan ti parikot ko. Parikot ko launay, iti napasamak iti anak ko. Ket sapay ko damot na ibati na nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga din nga kinagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuwing arod makonkonsensya nana konsensya. Thank you so much nana konsensya. Thank you ti panangiburay mo dati nakamamas nga napasamak iti anak mo kaya tinagbalin nga parikot mo. Kaya sabi ko makaana ito dagiti balakad nga manggigam nga maibasa manipod ka dagiti viewers tayo. Thank you.